La ilaha illallah napayah balaguna Allah ya Tuhan ulun tulung ate yang tutong beri penawa. Allah ya Tuhan ulun tulung ate yang tutong beri penawa rezeki mudah. Allah ya Allah Subhana lindung ya ilahoy netulung hamba rezeki mudah. Allah ya Allah Subhana lindung ya ilahoy netulung hamba. Allah ya Tuhan ulunnya tolong hati yang dihun beri penawa. Allah ya Tuhan ulunnya tolong hati yang tutong beri penawa rezeki mudah. Allah ya Allah Subhana lindung ya ilahoy netulung hamba. Allah ya Allah Subhana lindung ya ilahoy netulung hamba. Ulun kaya tim ayah tinggailon gelumbang gulung wate di banda. Ulun kaya tim ayah tinggailon gelumbang gulung wate di banda. Ina ulun du Allah ya Allah Tiuku lubong pemadilo di miup tenda dina ulun du Allah ya Allah Tiuku lubong pemadilo di miup tenda. Allah ya Tuhan ulunnya tolong hati yang tutong beri penawa. Allah ya Tuhan ulunnya tolong hati yang tutong beri penawa rezeki mudah. ya Allah Subhana limbro ya ilahoy netulung hamba rezeki mudah. Allah ya Allah Subhana lindung ya ilahoy netulung hamba. ada lon udep hanjut ku urung lamun tung bayung dipandang sina. Ada lon udep hanjut ku urung lamun tung bayung dipandang sina. Duangan pomah ya Han Allah sapurma rubah mekalung kasupun mata duangan Iyan duangan pemah pemah Han sapurma rubah mekalung kasupun mata. Allah ya Tuhan Ulun tolong
Allah ya Tuhan ulunna tolong hati yang tutung di penawa rezeki mudah ya Allah Dubono lindo ya ilah netulung hamba rezeki mudah Allah ya Allah Dubono lindo ya ilah netulung hamba Allah ya Tuhan sedetan untung bohoku jalon duangan poma Allah ya Tuhan sedetan untung bohoku jalon duangan poma hancur hati Allah Dulilam jantung Allah nu colon aelun tundraan hati pakon Dulilam jantung Allah nu colon han elun tundra Allah ya Tuhan ulunna ulung hati yang ditung tutung jegeut penawa Allah ya Tuhan ulunna ulung hati yang tutung jegeut penawa rezeki mudah rezeki mudah Tubono lindo ya ilah netulung hamba rezeki mudah Allah Tubono lindo ya ilah netulung hamba syarat tahimpun itikul 50 wajib ba Allah 20 sifat mustahil pun agama mandara mustahil 20 wahid tungkusut peplok kajun hai saudara harus ba Allah sabah sifat yaitu nepejud segala-gala karena peplosa jumlah itikut maruna bujud agam ngandara Allah wajib ba Nabi pun bersifat mustahil pun lapan kana harus ba Nabi sabar sifat sikurun jerbasai dina Depat peplosa nyopat si kurung Allah wate tabilung 50 kana kana Betama rono itikul 50 supaya nganro dalam siruga Allah sohan kena 50 itikul aduh daje dalam neraka Allah betama rono raya dan obat Bandung itikul wajib belajar Jino nolong sebut Kerukul. kerukul heblah betul supaya ngasah sembahyang gata Dino lajul rukul leblah batu Belap siblah Wahai wahai saudara saudara pertama ni doa
sujud lapan tadu antara dua kesekorong tahayun ake siploh hase tahayun tabaca 11 selawun 12 salam lebat dama tetijina 11 selawun 12 salam lebat tamat tertib jina Ukul heblah gebagil heboh bagi Ukul leblah gebagi le Fumatin qalbi nama Dua qawli buatan lidah Fi'li yang salih perkara Niba qalbi masuk sabah Yang teguh dalam dada Allah menyotanin sembahyang hansa Setiap payah tak kerja Allah niba fi'li masuk Inam yang pun tadang tetap anggota Kedua rukun le'itidai Kepesujud ba'musalla Kedua rukun le'itidai Kepesujud ba'musalla Allah limang antara dua sujud Kunam tadu tahayun gata Baqalbi masuk limang Pembekenang dan Allah pun terkebi Nyolon pegah Baca Fatihah yang kedua Kulhetakun tahyun ake Siploh hase tayun tabaca Yang Limang takun salam Kahabe bandum limang perkara Faidah sembahyang limang perkara ulun pegah Pertama pun dalam dunia rezeki mudah Yang kedua ada siksa dalam kubur Nombri ni'mal lihasil Andai Tuhanku Temayang keleh dengan unun taca surat Hanrongan wiwate gebrile hadaran Temayang kepewate taja atu titi Lage kilat menantajam karunya